ما دام أنت عير أجيه يعني قصة بدنا يدرنا إلى محل يجري هذا يكون بقى اسمه waxa lagu maagay mise lagu ma garan karo xildhibaano bay leeyihiin meesha markaan u soo baxay banaanka mindi bay magac ilaahay baan ku dhaartay shihar knife bay wadatay laba naag bay kale the fact that I didn't raise my hand bangiga oo sharciga noo qoran I don't support that. Like, that doesn't mean I want to know why wax walbo oo maxal macniis maxaa waan aniga inaan ahay macaarad macagana dawladda waa support farmaajo day one wuu ogaay ilaa khayrana sidoo kale from day one I was laakiin markii qalad sameynayaan it's my aniga hadii laga cod badsado wax laga cod baday laakiin at least aniga wax walba ay kala gareysanaya I'm going to record everything kala weydii waxa daran midii ay ku xadray kana yoom madan was sent to arrest because I had an opinion. They fought me. And because I don't support whatever I want to. For this side, sit down. Does today. Government Somali san way samaha ani wax walba inta duwa this is unjust واحد بينا قاعد وحصاص مسايد الدواء وأول بالدواء والدواء I will let the world know who you bullshit. That ever happened to me والله العظيم ما أنسى. I have not stopped everything like you are to وحبا. You were so good day because كانت دوني سنة يقول she went to the prime minister. I got مركزة my sister or my money. كارتنا أجي يقول so good and محلدي هي scratch me up with a knife. They put her up there. And then these ladies continue on. The point is, she went to for you because نحن كدورن من كيسكي نيكي أجنبي سما دامي سبروجرام دخل على أوضة and the private sides of what's going on حقب تيمان شلوال حرق وصاد من this is حماتان اللي إيوه ما دام إيميش إيه دونه يأمر كده قال كده على إيصا ما دام أنت عير أم حلا أنا قصة بدنا يدرنا إلى هذا هذا يعقوب بقى اسمه كده اللي يقول معاه جيمس اللي يقول دقات سمع حلوان بيليه ماشي مركان أصوب بحبناك من دبي وتولى ما كنت أرتشي شيء نايف بيودت سي ولا بناك بيقول جنب the fact that I didn't raise my hand in a support
bangiga oo sharciga noo qoran la wada laakiin aniga that doesn't mean I went against wax walba oo maxal wax walba niis maxaa aniga inaan ahay معارض aniga واسبورتين فرماجنا ووجا لا محل sidoo kale from day one I was there markii qalad sameynayeen it's my duty aniga hadii iga codbadsado wax qaladkooda codbaday laakiin at least aniga wax walba ay kor gareysanaya I'm going to record everything حضرك لما كان كان يوم مثلا to arrest because I had an opinion yesterday I don't support whatever I want to support. For this side, sit down. Today. Somebody somewhere, somehow. I don't want to do it. This is injustice. صراحة. واحد بينا قاعد وحصاصة مسائل كريه. وهو البعض دوايا. I will let the world know who you guys are. Oh shit. والله العظيم أنت everything like you عرفت واحد بعض ما نكسر بودي because I'm دوني سيني يقول تقافت and she went to the prime minister the other my sister or my mother came and picked يقول سو بودني محلدي هيجري that catch me up with a knife ويصاب they put her up, they arrest her. These ladies continue on jumping me. She went to the prime minister because نحتمي كدورا إنما محل نيكي أجنبي قال ما دام يصبر قرين دخت على أوضة قاعدة and the prime minister what's going on حقبت ما أنت أنا ولا حرق وصاد من أنت جزء زاري حماتان اللي إيه وذيني ولا ما دام إيميش إيه دي عمرك الدجال كده عادي إيه صوب بحدين أما أنت عير أم حلده يجري بدل الدليل إله هذا حالة الدنيا هذه يعقوب بقى اسمه وكده قال يقول ما جاي مثل يقول دجال سمي مثل يس حجبان بيليه وحي يقول أصبح بناك من دبي والله بالله شيء نايف سي ولا بناك بقى يقول جام قري no I can raise my hand in a support قري الشرعي دغنا قرن لا دافع يعني قد that doesn't mean I went against the government ومحل وحول بقى دولة ضرب فأنا قلنا أنا معارض أنا جميل ولي بس بقولنا فرماجنا وأوجيها قف ووجا لا محل دي جرمت خلف from day one I was there أنا سمعنا يعني it's my duty إني قلت يقعد بتصدق قلت قضاء لغص
لكن at least أنا أقول له حول بالي كل قرصنا يا I'm gonna record everything yeah لما كان على صوت يوم مثلا rest my I had an opinion yesterday مري عم شرقي عدي حب كل شيء for whatever I want to support sit down سامع سامعها أنا واحد بنت الدواء الحين This is what's happening. This is injustice. فلاحة. أيه وحصة مسألة سريعة. وأول بعد دوايا واحد فينا. The world know who you guys are. والله العظيم ما أنت. لكن وعرفت واحد بعض من كالسعودية. Because I ما قرنا يقول and then وحيس she went to the prime minister other who he his sister or my mother came and picked me up got then that they want to eat with a knife we saw they put her they arrest her and ladies continue on jumping me she went to the prime minister telling me كدورن منا محلدي جري نيكي أجنبي قال ربي إني بنك بس برنامج دكتور أو دكتور كمان and the prime minister for her حقبت ما أنت أنا بقول عن بدأ وصاد منت ما أنت نحل رئيس وزراء قصوا أمرين حماتان اللي إيه وذيني ولا شيء لوس ماشي إيه دي قارقي دقال كدعدي إيه صوب بحذير ربطيني صاير أم حلديه جر ماشي يدرني إلهي هدم حلده دلمي هصمي ببع اسمه وكذا God knows مثل يقول دقال سمي مثل يسنا بيليه وحي يقول ما بناك من دبي وات والله بالله وطلقوا نايف ولا بناك بيقول جام جري no one sees هن إن support جري أجنبي إن لغنا قرن لا داف أو لا داف that doesn't mean I went against the government أنا ومحل وحول بيدولة ضربت هدانا معارض أنا جميع يقول لي كذا ما فرماجنا وأوجيها قفوس أمس لا محلدي جر أمضي له day one I was there and I was supporting and it's my duty إني قلت كي أنا صدق قلت قضاء لغص عنها at least أنا أقول له يا أقدم قرصنا يا record everything yeah لما كان على صوت my sister had an opinion yesterday مري عم سايس كام
sit down. This is what our سامعها بنت الدول واحد This is what's happening. This is injustice. كلاحة. أساسا مثلا تريسا. كل بدو يا واحد فينا شيء يا. I know who you guys are. And look how. This is the most. Because I ما قرناي wax kale and then waxay isticmaashay prime minister adan ku hiilinayay oo Marin came and picked me up gaariga ku jirtay maxaa la dhihi jiray that they want in it way soo baxday markay soo baxday they arrested her and continue jumping me. She went to the prime minister telling him that ninkii ajnabiga la rabay in bankiga loo dhiibo nin dartada u dagaalamay just so the prime minister for him to qabtay maanta aniga u socona beedawa oo soo dhameentay maanta waxa la diyaarada رئيس وزراء سو أمرين ولا تعني اللي إيه وذا إني ولا شيء لو سمي وح إيش إيه دي قارقي قا إس هذا إيه صوب بحذا ربطيني وقاتوح حلدي يجر إيماشي إيه تاج إلى هذا حالة الظلم هسمين إنه موجودة God knows قلت قاتمي أمثل يسنا اللي waxay igu maartay islaanta ma dibay wad wallahi billahi talaqo naafid way soo laag bay ugu jamgaray no one sees that case ina support gray ajnabi in la daafsiyo I went against the government aniga xildhibaan wax walba ay dawladda rabto hadaan nacam aan معارض أنا جميل ولي جينا معهن ما جنا وأوجيها قف سبورت جرينا لا محلدي جر أمضي له جنو I was there and I was supporting them ما يدوري أنا قلت كي أنا أنشد قلت قضاء لغة صعنايا وأنا لعب بيس أنا أقول له يا أخي من Yeah? لما كان صادق This my sister yesterday and Mariam says come just be quiet support. This is what this is what our this is what's happening.
waxaad tiinoo sheegaya you guys are adduunka ha ogaada this is the most unjust I don't know baarlamaanka ka socday ma garanayo wax kale iyo and then waxay isticmaashay the name of adaan ku hiilinayay came and picked me up gaariga ku jirtay that they want in it way soo baxday markay soo baxday waaba they arrested and maxaa la dhihi jiray jumping me and to the prime minister telling him that maxaa la dhihi jiray ma support ajnabiga la rabo in bankiga loo dhiibo ma ay support just so in a hesho the prime minister for him to believe in maanta aniga u socona beedawo gabadha walaasha maanta waxa la diyaarada si karo saa wasaariga soo amray inuu maxaa la dhihi jiray iyo wada in walaasha lagu sameeyo wax iyadoo gaariga saarneed oo soo baxday rabtay inay ogaato wixii dhacay maxaa la dhihi jiray meesha ay taagneedna waxa la dulmi ha sameeyay inay ku dhic God knows wax sameey amsaliiso naagahan lagu soo diray waxay igu maartay islaanta ma garanayo wallahi billahi talaqo ma nice way soo taagaray no one sees that case waxa la arkaa support gray ajnabi in loo dhiibo la dhaafsiyo against the government aniga xildhibaan baan ahay mas'uul ay dawladda rabta haddaan nacam aan dhihin aniga ma weligeygana ma ahan weligeyga uu ogyahay qofku support gareynaa حلالي جر أمضي له يقولوا أوكي أنا وسupported them دودي أنا قلت كي أنا أنشوجي قضاء لغص عنايا وان لعب وان أنا أقول له يا أخي من يا ما يك المكان صادر وحلو these guys were my sister today and some lady Maria, I'm sorry, just be quiet because this is what happened. This is what our government This is what's happening. Kafanisa. waxaad tiinoo sheegaya adduunka ha ogaada waxaad tii This is the most unjust thing that I don't know yesterday ma garanayo wax kale iyo and then waxay isticmaashay the name of government adaan
hiilinayay naaga picked me up gaariga ku jirtay markay that they want in it like markay soo baxday waaba la qabto maxaa la dhihi jiray anyways Prime Minister telling him that I fought maxaa la dhihi jiray ma support gareyn rabo in bankiga loo dhiibo ma ay support gareynin just so inay hesho wasiir minister for him to believe and not know the Bible socona beedaw gabadha walaashay alay maanta waxa la diyaarada si karo saha laga soo qabtay soo amreen oo maxaa la dhihi jiray walaashay lagu sameeyo wax aydo gaariga isaadneed oo ay soo xaday rabtay ogaato wixii dhacay jiray meeshii ay taagneed naagihii aniga dulmi ha sameeyay inuu ku dhig maxaa la dhihi jiray God knows waxa lagu liisanaagahan lagu soo diray ma garan karo waxay igu maartay islaanta ma garanayo bilow talaqof magac ilaahay baan nice way soo taagareys nice no one sees that case waxa la arkaa the fact ajnabi in loo dhiibo bank oo la dhaafsiyo I don't support government aniga xildhibaan baan ahay mas'uul anigu ahay qadrabta haddaan nacam aan dhihin macniis weligeygana ma ahan weligeygana dawladda qofku support gareynaa from day one ummadda ilaahayna way ogyihiin khayrana I will support them laakiin marka qaladkii aniga aan joojiyo aniga ka soconaya waan la cod waan laga cod ya aqrim ما يكلم يدي واحد صادر واحد ودي أي واحد These guys was sent to my sister and some lady fought and I'm sorry, just be quiet because I don't. This is what happens. This is what our government does today. Government can what kind of samana is not fair. This is Kafanisa injustice Kalaha واحد بينا قاعد واحد صاص من السيدة الكريسة واحد دوا